fai il vostro primo nosso? Avevo 15 anys per aquí, una quinzena d'anys. A me tu Nicola? Ho havia. Perché coneixia que 4 o 5 anys, mi fa parere. Même que même, quan era més petit, encara no havia l'escola, les vinies d'així, anava a Premià, a dansar, i veia on va la Premià. Allora, jo me prendevo io sulla bicicletta, e mi portavo l'acordeon, e anava al val per a tirare ai figli. Allora, i figli venivano al val, al caffè, e allora dansavo aquí. E sulla vita, sulla vicata, tutte le memes.